Dobar dan svima, ovdje je Ničba 1010, poznati kao Roberto Anić Banić na Novinetu i danas ćemo raditi novu seriju tutoriala koja se zove Svatko može programirati. Znači, počet ćemo sa Visual Basicom i kako idemo dalje možda pređemo na C++ ili C Sharp, ne znam, ili C, ko zna. Znači, prvi dio postupka što trebamo napraviti je skinuti Visual Basic. Visual Basic možete skinuti sa Microsoftovih stranica, znači Visual Basic. Ja preporučujem izdanje 2010. jer je ono po meni najlakše i najlakše mi se snalaziti njime. Znači imamo Get Visual Basic in Visual Studio, ne, Express, na 2012. Znači, imamo od Visual Studio 2010. Express imamo Visual Basic 2010. Express. Uzmete jezik, znači English, to je najpoznatije vama vjerojatno jer nema hrvatskoga, i kliknite Install Now. To će skinuti installer koji samo sve pokvačite, stavite kvačice i on će sve to poinstalirati. Kada to instalirate, otvorite znači Visual Basic 2010. Express, tu ga imam. I započet ćemo sa izradom konzol aplikacije. Znači imamo više vrsta aplikacija. Imamo Windows Forms application, WPF application, console application, class library, to dugo još nećemo učiti, i WPF browser application. Mi ćemo krenuti sa console application zato što za Windows Forms još nismo spremni. Trebamo naučiti neke petlje koje postoje u programiranju i stavite ime, znači ja ću staviti Novinet tutorial. Ok, to će izgenerirati sve što vam treba. Evo ga. I dobit ćete ovo tu. Znači, to je praktički to što imate. Ovdje stvarate nove klase, ali o tome kasnije. Ovaj ćemo modul promijeniti u nešto da nam bude jednostavnije. Ja ću ga nazvati samo main. Tako se uglavnom nazove, znači, modul koji će vam biti glavni. Znači, krenimo sa printanjem teksta na ekran. Sad kad pokrenemo, ništa, znači će se pokazati konzola. Tekst printamo ovako. Console, vidite da vam pokaže, točka, right line, tu nam je dolje. I onda stavimo zagrade. Trebamo staviti navodnike. I napišemo hello Novinet ovci. Sad kad bi to pokrenuli, jednostavno šta bi se dogodilo bi bilo da pokrenemo ga i ništa se ne dogodi, vidite, samo se vrati. Možete vidjeti na bljesak kako piše hello Novinetovci. Da bi to zaustavili, napišemo samo console .readline. Znači to će zaustaviti. Hello Novinetovci. Znači ovo je bio praktički Hello World i samo uopće upoznavanje sa Visual Basicom. Puno više o njemu ćemo govoriti u sljedećim epizodama. Ovo je bila uvodna epizoda. I zapamtite, svatko može programirati. Puno hvala na gledanju i doviđenja.